Good morning! It's good to be back home. Actually, it's good to be alive. Kaya nakamo kanya. Actually, we just got home Derabi from Turkey, where I was actually confined for a few days. I suffered a massive pulmonary embolism. Gistay nga hangay mabot nga dito Canada ng kasi ni Apo Diyos. Alak dito'y ti hope ko nubigat agree tayo man ng 1 minute nga devotion tayo, studying God's word little bit at a time. Dati ti Ephesians at ti hope ko kat agree tayo man nubigatan. Ngam tata before gamin massive pulmonary embolism ko, I wanted to do this video to answer some questions and adang di issues nga hanga clear and I wanted to clarify ko man na-atake ako matiti pulmonary embolism sa ko na arami tatanga nakaawid kami. I wanted to make sure that I clarify some things, but before I clarify some things, I want to make sure nga mawatan yung niti purpose na niti purpose ko ay dito nga study tayo. Number one, to show you God's word, to show you God's truth. Number two, to show you my love for you and my care for you. Ako kahit nga mapasubo kayong agarami iti dakes nga kahit ni Apo Diyos. Okay? Kahit ko nga maawat you blessing, haan nga curse, haan nga malas. Kahit ko maalayo blessing ti Apo Diyos. And number three, sana malagip yung kanayon nga although I sound like I know what I'm talking about and we're all sinners. Managbasol tayo amin. And the goal tayo lang kat sana pasipasit ma-improve tayo iti relasyon tayo kina Apo Diyos. And we do that by studying His Word and obeying it. Dito ti motivation ko. Okay, so getting back to the issues and questions dating a video, I'm sure some of you baka nyo pa yung mga lagipan ng mga questions. For example, the acceptable kan non-acceptable na worship. Yes, kini Cain, kini Abel, the story at Genesis chapter 4, that the worship na acceptable to God, adamot iti worship nga han acceptable to God, ada iti sacrifice nga acceptable to God, adamot iti sacrifice nga haan nga acceptable kina Apo Diyos. Kahit nasawan at dati prayer nga acceptable kina Apo Diyos, at dati prayer nga haan nga acceptable kina Apo Diyos. So, syempre, tikayat tayo, diyan rami din tayo, acceptable kina Apo Diyos. Di ba? Okay. So, one of the things nga naibagak last na video tayo, it might have offended some people, was point ko about idolatry and praying to other anyone except God. Okay. Ni Apo Diyos may mesa. May mesa ti Diyos. God the Father, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. May mesa. Mag-pray tayo to God the Father, God the Son, the Holy Spirit. Okay kini Apo Diyos. Nag-pray tayo ti sabali, kini Mary, kaya Santo Santito, o rin sa ni Padre, whatever. Kahit na Apo Diyos data, hang acceptable kina Apo Diyos data. Okay? Very clear. The Exodus chapter 20 verse 3, you shall have no other gods before me. Okay? So, nuhan tayo agwalo kini Apo Diyos lang, makabasbasol tayo kini Apo Diyos. Tapos dati idolo tayo, dati santo tayo, tibabalay tayo, jokotsi tayo, di simbaan tayo. Kahit Apo Diyos data. Amo yung met argument nga nangag kong ibabagada. Ay, kasla lang nga litrato ti nanang mo, litrato ti asawa, anak mo. Nagmayatap, pakalaglagipan ti anak mo. Kaslamat lang dati idols dita. Estatwa, pakalaglagipan ti Diyos. Kasla nga mayat nga, denggan. Mayat panggap ti tao. Ti tao, makita ti asawa mo, dati picture ti asawa di wallet mo. Kahit na data. Yung ti Diyos na kaya data. Exodus chapter 5, you shall not bow down to any idol or other gods or worship them. Timisapi yung bagata, ti may worship? Venerate lang. Kita nyo ka di dictionary niya, tikat na son, ti venerate kan worship. Baka you might be surprised, pareho gayam. Kasada namang lukluko ti tao, nagpintas pinangibagada ng lulukon ti tao. Ang makakayat ti Diyos. Okay, pray tayo to anyone or anything other than God. Okay. May sapay nga ibagada, agwalo ka kini Mary or the Santo, they are interceding for you.
O, di ba? Kas lang ang mayat, di ba? No, kano, kaspilada kayo, bagayo kininanong ko, atiglo, bagaman kiniraymon, ta aramidan na dito eh. O, syempre, siya matata, dahil di ayat kumot kininanong ko, aramidok. So, dito ti argument, kas lang nagmetmet niya, mabalin ti tao dito. Yung mga mabalin, kiniapo Diyos. Tatikat na po Diyos, ang diretso kayo, kanyada. Ito yung tinaramid da, okay? The doctrine of mediatrix or co-mediatrix sometimes. It is the role of intercessor or intermediary. Ni Pope Paul, in Vatican II, sometime in the 1960s, inikana ni Mary ti title nga, Advocate, Helper, Benefactor, and Mediatrix. Di mediatrix kanta sawan, so ti mangyasidig kanyam. Ngam, amoyo, naglain da nga mangi pukaw iti panuno ti tao. Naglain da nga agramid ti words. Nada tayo tao, dalhan tayo nga mauuwatan di magbagada, gusto siguro. For example, kita niyo dito yan. Dito ko na same document. You can read it. Vatican II, number 62 if you want to reference it. Kunana, the title role of mediatrix, however, is in no way meant to distract the faithful from Christ or erode his role as mediator. Christ's mediation is primary and self-sufficient and absolutely necessary for our salvation, whereas the mediation of our Blessed Mother is secondary and dependent upon Christ. Kasi lang nagmayat niya, but you know what? It's wrong. Number one, baga mga self-sufficient. No self-sufficient niya, tigat na sa undi ay. Mabalinan, di lang, may isang tao. Mga pingay, why do they say self-sufficient and primary and secondary? So, aglang langsot na kanya yung asimumulagat. Gamda tayo, matel lang tayong agasbasan, tayong awatan dito talaga magbagada. When next to siguro, it's wrong. Kasi mga self-sufficient ka ngayon when you rely on others. Mabalin na. Kasi ka ngayon nga, sika lang ti mediator. No, dati co-mediator mo. Kunana, and they even quote, nagpuskultiro ba da, i-quote da, 1 Timothy 2:5-6, for there is one God and one mediator between God and man, the man Jesus Christ. That's the truth. One mediator. No, dati co-mediator, gano'n nga mediator. Di more than one. Di luklukon da kayo. Di ba? Dapat may isa lang talaga. Kung ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hanga mabalin nga. Di argument, napipigsa ti walom at ay walom kininanang na. Ay nako. Hanga mabalin data. Aramid ti tao data. Kas lang mayat no dunggan ti point of view ti tao. Kas lang di trato. But it doesn't apply to God. Kiniapo Diyos wrong data. Your question, apin na rin mo nagkulit. Why am I so passionate? And why am I so passionate about telling this? Because no basahin nyo di Exodus chapter 20 verse 5, you shall not bow to anyone or any other gods or worship them. At nagamit yung continuation mo data. For I, the Lord your God, am a jealous God and punishing the children of the sin of the father to the third, fourth, and to those who hate me. Kahit nasaan, no you have the sin of idolatry and you pray to any other except God directly, you are violating God's command and you are going to be punished. So nga, marami, ato kanya ito ma-offend dito nga teaching tayo. Sana maawatan nyo, I don't want to offend you to make you feel bad. I want maybe to offend you so that you do the right thing. Gamin ako kahit nga malasan kayo. Talagang punishing. Nitikat na so ti punishing. Mautan na kayo na po Diyos. Gamin, enti problema ta, hanlang ada kayo. Pati di anak yo, di anak ti anak yo. Kung di anak ti anak yo. Ingga na apo ti tuhod. Okay? It is sin of idolatry and praying to other than God. Kahit ti apo Diyos data. So dito tikas lang ang passion ko. Tahang ko kahit nga mapasubo kayong agaramid iti dakas. Okay. Dapat may isang mistake ko eh. The last na video, I assume na amoyo tikat na sa amuti tao tikat na sa transubstantiation, sacrifice of the Mass and Eucharistic celebration. Dito ti mistake ko. Hangko ngayon na-realize ngayon adugan ti tao nga sumursurot da pandagmismisa no handa nga mo tiket na sa sacrifice of the Mass. Or pandagmismisa no handa nga makatkat na sa Eucharistic kastada. Or ang mismisa da no handa nga mawatan nga talaga no niya tiket na sa transubstantiation. Okay.
Transubstantiation, ket nasoon, they believe nga the bread actually becomes the actual nga bagi ni Apo Diyos. Okay? And then, so, kinan mo kinan mo bread, kinan mo ni Apo Diyos. And I quote them. This is my body given for you. Okay, kunana niya, by eating the body and drinking the blood of Christ in the Eucharist, we become united to the person of Christ through His humanity. Nagmayat na danggan, nawatan tayo. Kat nasawaan, no kanan tayo na Apo Diyos, umulig na Apo Diyos kanya tayo. Dito tiket na sawaan. Yung, sa katotohanan, okay, kung talaga nga sincere, insuko tayo, tibiyag tayo, kini Apo Diyos. Okay? Ito niya po Diyos, iti Holy Spirit, iti heart tayo. Data, we receive Christ. One time lang data. Kaslamot lang di sacrifice na po Diyos. Gamin iti sacrifice of the Mass, agbalin nga di bread ni Jesus Christ, i-sacrifice naman din. Over and over again, masacrifice ni Jesus Christ every day, all over the world. Kung natin Hebrews, Christ died once for all. Okay? Misa lang ang beses nga natay ni Apo Diyos, the giant iti misa nga sacrifice once, good enough for everyone from here to eternity. Okay? So hanggang masapol nga i-sacrifice tayo ni Jesus Christ over and over again. And that's why it's wrong. That's why it offends Jesus. It offends God. Okay? Nung siyempre ito tao, ipapilit da, iti kahit da, iso ti naramid, iti ninuno da. Iso ti naramid, iti tradition da. Ito yung naramid, iti pamilya da. Okay, I guarantee you, naramid yun data, okay, happy ti pamilya yo, happy ti tradisyon yo, ng mga happy ni Apo Diyos, kanyayo. Hala nga hang happy ni Apo Diyos, at nakadwa na nga punishment. So nga, amok ma-offend kayo dito yung magbagak, adigit hanga damin. Some of you might get offended. I just want to show you nga, ang kahit nga mapasubo kayo nga, tibiyag yo, agbalin nga cursed or malasan. Okay? So nga, digit nga issues we are bringing out. Okay? Tapos, lagi pa nyo, kung ano, you drink this, eat the bread and drink the wine. Nung kapingin nga, di communion ka, eat the bread lang, ako di drink the wine na. Diba? Anyway, my point here is this. We want to do something that is acceptable to God. A sacrifice, a prayer, a thanksgiving that is acceptable to God. Nung hanto yung aramidan, iti gusto na kahit ti Diyos, haan na acceptable kini Apo Diyos. And sana, kung ano the lesson to Ephesians chapter 5 verse 7, where we are actually, therefore, do not be partners with them. Kahit nasawan, ang tayong aramidan iti ibaga ti tao, aramidan tayo kit di iti ibaga ti Diyos. Ito at importante nga aramidan tayo. I hope and pray nga sana we will continue our lesson mabigat, the daily podcast tayo. In the meantime, let me pray. Heavenly Father, pasalamat kami iti sarita yo amang lawlawag iti kapanunot mi ken amin nga aramid mi. I pray for everyone, Lord, nga sana lipaten mi di kita nga tradition nga mun kontramat lang iti sarita yo ket aramiden mi iti gusto. No inya iti kuna iti sarita yo. An acceptable worship, an acceptable sacrifice, an acceptable prayer. Lord, I pray for everyone listening to this podcast, Lord, may you bless them. In Jesus' name I pray. Amen.